Haga jingle kai T20 series happening ke India Persia ke Australia. Haga nega jingle kai ke balai kai Guwahati ke Australia ke lalapan prelim ya ke India da Sun Wicket. Bat ka nega deru ke jingjob ke beningkong jongka haga nega series. Haga jingle kai I-League happening ke Real Kashmir Persia. Haba pai shega nega jingle kai ke Real Kashmir ke lalapan prelim salaying da Saulanot. Hagawai par ke jingle kai I-League happening ke Rajasthan United Persia ke Aizawl FC. Haga nega jingle kai baro arteri ke Kenhun ke khai damar Argul. Haga jingle kai AFC Champion League ke bahab haga Group D happening ke Naf Bahor Persia ke Al Hilal. Haba pai shega nega jingle kai ke Al Hilal kala khuri ke nam job syabar naling hadin magalala ban prelim ke Naf Bahor da Arlanat. Badia kini ki Argol jong ka Al Hilal layo bentiap dau Malcolm haga minit ke ban riu peupra. Badia ka gol ka ba Ar layo bentiap dau Al Dawsari haga minit ke ba pra peusan. Haga wei par ka jingle kai AFC Champion League ka bahab haga Group D hapring ka Nasaji Persia ke Mumbai City. Haga nega jingle kai ke Mumbai City ka lamat biang ya ka Namrem hadin bagala syak prelim hakmat ka Nasaji da Arlanot. Wat lada kana saji ka hak benilai kai tang ship peungut. Haga nega jingle kai hadin ka jingior kat wave player jongka haga minit ke ban riu peupra. Bat ka nega deru ka Namrem ke basan nagi sandeli jingle kai jongka Mumbai City haga nega jingle kai AFC Champion League benta ka Samoy.